ramwa hian mizo mi pa teril ruwa mun alo ana sa hle maya ram man han waka a then te chun han hlo tlinga sa ten rot ka phonga awan doi deuh te ro chu an thian te nen a rin ti pal chang te a oma tuntuma kan ngai thak tur po hi thian dun ramwa in ti pal te chan chin ani don ani kumsang ni song priat February ni som ni pasari khan khozol police station a phone call donani a aron phone tu hi muncheng kho ami pubi choi liana ni in afapa lom kima chu February ni som ni pathuma tanga abo thu asoya aramwa pui a thian pa lalbiak nia muncheng kho tho chu an rin hlel thu soin police te chu ma la turin aron nge na police te chuan lalbiak nia chu an man ngala thu an jot fia ani chuan a thil ti sol chu police te hna hian in puang halin February ni som ni pathum hian a thian pa nen an ramwa na a thian pa chu sangal emoti in akap pala a thian pa hi a hmuna boral ngalin a ruang hi tu ma hmu thei lo turin a phum ti ai puang ta a police te hian section 304A IPC an charge zeta hei hi ti pal thil thu wanga tual tha tiang zongin soitaila a tha ome ti chuan han chui chian le hnu chuanin khatiang khani lo deuin an threle a section 302 IPC murder case kha an charge le ta zo ani hei baka hian a thil ti sol thum bo tum nia alan wangin section 201 IPC an charge tel boka tin license nei lawa mi silai alo mana wangin section 27 clause 1 of arms act po charge tel ania police te hian lalbiak ni hi court an hruaita ani court chuan thursatu te akawa thursatu pakhatna ASI rimoi hi lalbiak nia mantu kha ania ani soiran chuan lalbiak nia le lom ki mate hian tui chang kama muncheng le van cheng ram vela an chiri an zonga an rol hian namdang mi pakhat atel ve nge a zan hi thum man han riat nu chuan lalbiak nia chu aron honga a thian pa lom ki mai ro chu a ho ve talo ani khotlang ho pin lom ki mi hi zon ania ni tam tak an han zon nu po in an muzo ta silwa ninga liam nu February ni som ni pasari chuan lom ki pa pubi lal choi lena chuan police phone in a thian pa chu arin hlel thu a soita a police chuan biak ni hi an la a atuk February ni som ni pariat jam chuan a in pong ta a thian pa chu sanghale moti in ti pal thil thu tak zetin akap pala a thita si a ti ngena hrelo em awang chuan a chemken chuan lei a lai khora a phum ta mai ni in a in puang ani thursatu pakhat na hi lelam ukil chuan zona an zota heta hian thil ti so tu hian a ril chiat wang pon ni lovin a hlo thon le ham hai wanga rong chu phum ta mai nia a rin thu a soya mithi le to that tu te in kara in thiat thiam ton lo na engma a om lo thu le a thil ti sual a jep chu police le mithi chung te ti thin rim tu ber ani thu a soi boka ril rupui tling takin a thiam lo na atira soi mai se chu mithi chung ti nen po anin thiat thiam ton mai a be se yom thu a soi bok thushatu panina pupi si lal ro sang chuan a thil hriat dan hetiang hian a soi ve le a February ni som ni pathum zinga thian dun te hi ramwakin an choka February ni som ni palitlaya biak ni hi ama chawin ron hong ta a rin hlel na po nei rawin chu mi zan chuan pupi si ro sang le a thian pa pakhat chu biak ni ina chuan an lenga ani chuan lom ki manen hen a ma ni tanga anin bo thu le ram nuai hen a bota aniang ti in awm na chin a hriat lo thu a soya ti chuan chu mi zan la chuan lom ki ma chung te chuan choi khama tangin an zong tan ta a an hmu mai lo awangin atuk pathian ni po chuan muncheng khotlangin an zong le ta a an la hlo cham je lawangin an khothenom tual te van cheng pui le khodang te poin an zon pui tan ta a hetianga an zon chung hian biak ni hian a thian pa bota chanchin hi a soi thadu lo riau ni in an hria ti chuan February ni som ni pasaria chuan khozol police station a biak ni hi hruai ani ta a police ma a in puan ta ka chuan a phumna nia soina hmun chu atuk February ni som ni pariat chuan an vaena mu ani tangal ani biak ni hian fit ni vela thukin lei alo lai khora
a thian pa hi alo phum ani police te chuan biak ni sila hi march ni khat sang ni song pariata an man ngal bok biak ni le lom ki mate hi thian thatak an ni a an rambak dun fawa ti pal thil tak mi mewa ka plum pal ani arin thu thushatu pani na chuan soi ve bok ani thushatu parukna doctor than moi hi ruang postmortem examination titu ani a ruang hi achiat deuh hlek man to awangin exam po harsa deuh ni in asoya postmortem atanga alandan chuan silai mu hi a oma lut thla in a chuk zong in akala a chop dinglam chunglam deuh le a veilam hnuailam deuh a fu thatel ni in asoya hei hi a thi chan ani arin om thu asoi bok ani thuthatu pasari na chu SI pu RL ramrota ania ani hi case investigating officer ania he case a investigation ti ngai zong ti tu ani ayo hian ma alak na tam tak zinga hei hian soita ila biak ni hi a statement na la a chuta biak ni soida chuan February ni somni pakhat sang ni som pret khan an chiri zong turin tui chang lui kam ram ngo vela chuan namdang mi pahni nen an kala atu ka chuan a thian pa lom ki ma hi aron riau lut vele a February ni somni pathuma chuan sangal chang turin an thian dun chuan an chuak ta a biak ni hi puro dola chulama thu in engemaw chen nu chuan a thian pa chu aron leta hi sangal emoti in alo kapa asaka omna lam ava pan phei chu sangal ozom ava mulova a thian pa chu alo thilet lom ring to ani poilian tak a khoi ti a in hriat ta ka chuan a ham hai te hle meya lom ki ma chung te thin rimin phuba an lak mai te kha a lawa chuan rong thu bo mai chu atum ta a leya rong chu a phum ta a lom ki ma silai le ipte pui te po thukru in kholam pan chuan a hota ani adang chu achunga kan soi tom khi ani ta a soinan talo mai la tin hian bel le lokela aka na silai hi FSL te thon ani a FSL lam chuan aka hlum na silai nge ni in an ron soya tin thil then na mun po hi ayo hian atloa biak nia lo om na le a thian pa lo thi na mun hi in nai te metar som vel le ka hla ani boka hi wang hian mu sual palwanga ka ani theya ayo chuan angai lova ama a 304A ti pa thil tho kap ti kha 302 IPC murder case in a charge ta ani tin akana silai kha a ho ani awang le license anei lo awangin 27 clause 1 of arms act kha a charge tel tapo ani tuntum case a hian court witness ko ania hi police lam thushatu po ani chong lova tin thil ti so tu lam thushatu po ani chong lova court in ko tul nia hriat awangin a ko top mai ni court witness chu mithita pulom kimna pui banal shroi ani a ani soidan chon lalbiak ni ale apasal hi thian thatak ani thule nidanga po sa changa an lo chho dun fo to thu asoya tun tuma po hian in hil boina le in mu thiam lo na engma an nei a hril lo thu asoya ni tin apasal nei hian kumsang ni pakhatha khan an in neya fa parok an nei to thu asoi bok tin apasal thian pa biak ni hian apasal chu ti pal thil thu tak zeta ka pal ani arin thu asoi boka thindung taka angai dam vek to thu asoi bok ani ti chuan court chuan thil ti so la pu lal biak ni chu thiam thu soi hun an sim vele a ama thu thatu te thu soi sanghal changin an chhok duna a then pa chu sanghal le moti in a kap hluma a lau thong in chem te manga le lai khorin a phum ti le a then pa nen in hau boina po nei lovin a phum chan po hlo wang nia an soi chu a pom thlapa soi bel du anei le nei lo court in a zo na chu changin a then pa hi ti na tumna pakhat ma anei lova a ti pa liao ani thule an chung te nen po anin ngai dam ton vek to thu a soya a then pa than lung te po hi phun to ani a sen so zong po an chung kwa hian an tum vek ti a soi bok ani ti chuan lelam ukil sarkar ukil le thil ti so tu te lam ukil ten court ma an thu hriat ang te an han the lut vele a court chuan heng an thu the lu te baka evidence ama a thu hre tu sang te na an thu soi te tin court witness ina a soi te le thil ti so tu ngeina a soi te po chu uluk takin an clear ta a tin police lami investigation an ti na le kha te doctor le kha te khang song kha uluk takin an clear a ti chuan thutluk na a siam ta a
lalbiak nia chuan tipal thil liau lewin a thian pa chu a ti hlum ni in court chuan angaya chu wang chuan section 302 IPC murder case nilovin section 304A IPC a thlak sakta a heta hian kum ni lungin tang turin le cheng sang ni fine turin atita a ti chuan a thil ti so thu botuma ma alo lakna chuan court chuan thiam lo a chantira section 201 IPC kum thum lungin tang turin le cheng sang ni fine turin atipoka in license nei lawa mi silai ho a alo manawangin section 27 clause 1 of arms act court chuan lalbiak ni chu thiam lo a chantira kum thum tang turin le cheng sang ni fine turin atitapo ani tuntrum khaisa han soilan rem tak chu sarkar hen sila hi alo ngai thupui khop maya license nei lawa silai zor emo hral emo lo transfer emo lo ti dang la emo khateng chang rang kha khap tat maya chu tiang dan bo chia man na mani chuan tuntrum khaisa thil ti sol tu an threm na kum thum aya tlem lo lungin tan le fine theina ani silai license nei ten license nei lo kan ho tir ani chuan kha khaman chhuwa kan ni chuan a tlem bera kum thum tal lungin tan tir le fine thei ani wangin mi puite kan him khurngai le zual le ani thu bel han nei vele lok taila hei ka channel hi re lo te chungin subscriber sang khat kan tling ve tareng me ka lom tak mek mewa in zawai chunga lom thu ka soi tak mek mewa ti chuan alom nan short film han khilai chau ka tuma script chu ka nei vek to a chang tu tur hi ka biak te an la man rem chang che lawa an man rem chan vele kan han shoot pok popanga harang theng bera ron upload kan tumanga i toite tak tak ania turu te khain lo be se nge toite budget pom lo no budget ani do ani ale kain mole tha don ne